chibai ule March ni som pasari ani a Myanmar thu thar kan ngai thlakat le maya achan chu Myanmar a internet an off sak thina wangin thu thar duang kan mu thei lo thina ni tunchuma hian Myanmar thu thar kan ngai thladona heng kan ngai thlak tur te hi March ni som paruk zan laya kan buat sai ani ti kha lokhetlang tailangin a tha ome kalemiawa zel tang military council ten lu chilin mi pasari aya tlem lawan kaplum Sagaing region kalemiaw township zela March ni som panga tlailam dar nga vel khan zela buaina aum thu riat ani a he buaina awang hian military council te chuan zel hilu chilin politics awanga tang mi pasari aya tlem lo an ka hlum thu riat ani an buai hun hi March ni som panga tlailam dar nga le achan ve atanga dar nga le minute somli inkar chung vela thil thleng ani a zel ho tu pakhat chuan kalei zela hian lokha patanga ron lut ten minti buai fo thina heng ron lut te hi PDF an man khom te ni in asoya military council ten zuin an ron ka chila PDF an man mi pasari an ka phluma zel ho tu tele apui tu ba ka warden an lu chila zel warden po a rok hrui zai popin damdoi ina a oma adin mun a thalo hle military council te chuan kalemiaw zel chu an hual vekani ti in a soi he thil thleng chanchin hi hriat dan dang le a chuan zel tang mi somnga chuang vel te chuan zel thu nei tu then khat kidnapin an chuat theina lan hrenga military council te chuan lu chilin tang pa ngai tele politics awanga tang te chu an kaplum ta ni a soi ani bok tundin muna chuan kalemiaw zel hi military council ten ral thuam nen an hual veka tang then khat te po an soi sana sa hle a boruak ala so sang hle a thi po he ai hian an la tam mai thei thu an soi bok kalemiaw zela lung in tang mi somnga chuang ten zel thu nei tu then khat kitnapa tlan chua an tumna hian van duai thlak takin an thil tum a lo cham ta si a tang veng tu sniper ka na awangin tang mi pasari in nunna an chana he an tlan chua theina na an ruai tu ber salai salom siang thang lian po van duai thlak takin ka hlum zinga hian a telani ani hi sangni somni pakhat June thla a revolution kalpui chho ani lai khan napoi mo tak revolution ta na a tho lain man atok ta ani ama salai salom siang thang lian vanding ti a hriat lar kum somni pariat hi CNDF mi pui sipai ramta na thok tu ani a CNO CNDF pon ti hian an sun na thu chua an ta langani Chin National Defense Force member salai salom siang thang lian vanding kum somni pariat chuan mi pui le ramta na chechama alo tiam angin March ni som panga sangni somni pani khan ramtan anun na ahlanta a National Revolution atan a in pek na kan chuangin zana chibai kan buka akalsan achung te po kan tor pui tak zeta he thu chu mang hian choi moina le hriat rengna chibai kan bu kan ti in CNO CNDF te chuan thu chua an siamani zeltang buaina an siama wanga an kalhum te hi mi pasari anni antina in nileng deuh tho in mit thiruang te hi tahan thlan muala an hala tu ruang ma an chung te an pelo nilenga ruang hal ngai khop chu mi som ni chuang atlem bera anni angaya an ruang an chung te pek an phal lo dana le thizat an thup dana engkim mai kha plan dei sa ati ani ang ti ring po an oma tang veng tu an be ti po hi sipai ho phua chop ni ring an tam hle a thu chiang engma fin fia thei ani bok si lova herin dan po hi dot ani ang ti po soi thei ani bik lo min ong hlaya mi le sa te hian tektik dang dang nen mi pui an la suat zelani COVID-19 adar trantir kumsang ni som ni pakhat chonhulam matang khan Myanmaram chung zel rang rang tlo theilo ani thu International Red Cross Pol thu nei tu pakhat chuan tho tan ni kha da soya ICRC Pol te hian Myanmar Military Council tenen po anin po thale ti in ICRC Director General Robert Mardini chuan AP Media Group ne na asoi
tuna chuan ICRC te malak na chu tho ran tu me kani a chumi rual chuan Myanmar ram chunga tran pui ngai te chom dol na be pui thak a hun to tak zet thua soibok kum sang ni som ni pakhat February ni khata tanga kum in sang ni som ni pani March ni som panga thleng khan Military Council Burma terrorist sipai te chuan mi sang kwa zaruk somnga paruk manin antan tir to a heng zinga mi zariat somli pali te hi kum bithlia zela khung an ni a kum som pariat nuailam naupang mi pani tiamin mi somli pariat te chu thi tura an chung thu relan ni Military Council ten sarkar na anlak nu March ni som panga thleng khan mi sang khat zaruk somsari paruk an that to ti political prison AAPP ten an thu chua an tar langa hei ai hian thi hi an tam an rin thu an soiboka heng hi an riat thei chin chau ani man tura waran an chua tlan chemek mi sang khat zakwa somsari pathum zinga mi som thum pakwa te chu thi tura an chung thu rel lok an ni a mi za som pariat te chu thu buai ri tak or tir tura an chung thu rel lok to an ni ba ka thi tura an chung thu rel to zong zong hi mi som riat le pali an ting to ani March ni som pani khan Sagang region Tanse township chongyi khua a Military Council ten tual chung mi utan sit le afapa ko chomin khangte an ka phlum ti hriat ani a an ni pa fa hi an chen na in an hal sak nuwa an tan chia chu an luwa le oma ka fu an ni chong u khua a tlan cheve theilo kum som sari mi ukhin mong thein po athibok kani Sanstead Mingtung township a journalist ko ong win thi po social media a Military Council lam chanchin a post thina wangin manani a section 505 manga thu buai or tirani Burma poisa chiat ching khat not le sanga not alem billion khat vel zet a anrin thu Central Bank ka officer pakhat chuan a soi Burma terrorist sipai ten sarkar na anlak kum khat nuwa chiat ching khat lang le chiat sanga tlang billion khat vel alem a arin thu Central Bank ka officer pakhat chuan Yanguna khit media aril ram chunga poisalem le omlo Central Bank kan na thok tu pakhat khit media in an zona chuan Central Bank ka hian poisalem thu le vo in thlenga chin fel alani lo thu asoi Military Council ten sarkar na anla ka tanga kum khat chung hian bank ka poisa da lak chu a theilo awangin mi pui ten bank hi an ring zo to lawa mi pui te kuta sum atam tula chu wangin kum khat chung hian poisalem chungchanga harsat na alian chhauzela dan theilo din mun kan thlengta ani hiti in asoi zui bok poisalem chuak hi Central Bank hian a hrelawani lo bank system chungchanga mi pui ten bank kan ring to lawa apung manga sum don na chevel po aum thei to lawa mi pui kuta sum a that nem ta ka wangin atak le alem hriat than a har to a chu churem changa la in misual ten poisalem the dar na huna an mangta a kum khat chungin billion khat ain atam mai the ani ti in Central Bank officer chuana soi ram chunga dan le hrai mu mal aum to lo awangin poisalem atam pha ani ti in a soi zui bok ram chunga dan le hrai ken ko na aum lo hi apoi ber chu ani Military Council ten mi pui kong zo tele PDF ral thuam keng temanin an soi sa a ram chung muan na turin engma ati thei si lo wangin poisalem chungcha nga po an thunun thei lo ani ati ti than khata hriat dana chuan rampo na tangin poisalem hi phurlu treu ani a ram chunga po siam chuakin an the dar nual ni hriat ani laing tayar PDF te pon ram buaya wangin poisalem atam to thu March ni som pani khan soyin mi puita chu film khur turin an hriat tira thu chua an siamani tundin muna ram chum boruak athat lo la hian poisalem an the dar chiama social media lama po mu tura nual laing tayar khomi puite hi ni tin ei chop dapte an ni hloma hlo an lak chang te hian poisalem an jep tel thina chele nalung laki tikata po poisalem an je tel nual thu hriatani
harsa taka sum zong te dor kai te baka sum mangan ha thok te reng reng poisalem laka ifim khurang uti in laing tayar pdf te chuan thu chua an siamani spring revolution le Myanmar zofa pasal tha te march ni som pali le ni som panga khan zo khothar ra le lam zo khomoi ri khodar huam chung lama sipai kem chu nam sipai pasal tha ten an beya sual sipai panga vel chu pial ra lama an thon nga lani sual sipai fir fia khau tu senior general min ong lai chuan a thu nei na du lu ta wangin thu bel chian do lo mangin kumsak ni som ni November thla in than pui result chu nolin mi pui than tin ruai tu te man khomin thu nei na apong lak ti kan riat chian thil lani a he thilawang hian Myanmar mi pui te chuan chu tiang sipai chak na manga thu nei na pong lak du lo na lan tirin rampum huapin kongan zo mup mupa Myanmar mi zo mi pui democracy du tu te chuan kan lo thlopa CDM huai hot tu te lama trangin thei top kan lo chu ave a Myanmar rampuma martial law an pon masak berna biala mi pui veng him tu sipai People Defence Force PDF tahan kalei dinin spring revolution a kan nun na le kan thisen farto thlengin sual sipai beile turin kan ron pen chuak hlomani chutiang aram le nam mangai tak tak ron pen chuak generation GG nga chuan military council sipai te zar zo tuma venglal kholal ni be sei ho zo fa te lungrual na ti se thei zonga yak thien rule putara te pol chu antel ve mi alo generation G thalai ma thlir thiam mi huai sen rual te chu sual sipai tatma do tu ethnic revolutionary group CNA le KIA le adang ten tranpuin thu khat vuain kanin lungruala heng thalai rual fak om tak tak ron pen chuak te zinga tahan le ache vela chin zofa te antela anjinga nula tleirol nu le 5000 nuaya la omrual lek po dikna lama anron tang ve ani rule lian ate ho ve thung chuan zofa nam sipai zinga tel chu soilo kok tu dalan ang main an khosata zo kani mizo generation Z te hetianga an pen chuana chan chu sual sipai tan mi pui chunga rong taka hleilen na an ban san lo wangani sipai fer fiak le piso 3 polten poi soilo mi pui nun na an la fawa anin le lawan hal saka meichia te an pong suala mi hring dik na an palzu tani tin heng sipai sual taktele an zar zo tum tu te hian an pu ber sipai lal te tan anin le lo sum le pai an ven him saka an thazar moya thu nei na le thilti theina chete hi an be sei bokani chu wangin Myanmar zo fa pasal tha ten mizo suak intel khom mitlem te ta na ham that na tu wanga thu nei na chantum reng tu military council sarkar paithla ka mi puite zalen na dik mulet le turin tharum tholawa siam that na kong aum tak lawa wangin ral thuam kengin spring revolution anzom ta ani military council sarkar hi dan dik takadin legitimate government anilawa anzar zotum rule putara te po hi politician ningai reng lo democracy le federalism po mi zot chapa soi chong thin ama tong kam taka hetiang lama war po lawan ni mi puilam tang pasal tha thok chuak ten anral thuam nei tukuli tual chersilai ramwa nan chau an man thin ma chuana sual sipai ne ngei tuma do ringot anni lawa mi puite zalen na sual chuak tura ma ni nun chan huama in hlan te anni zo kani kan naw pasal tha ten poi soilo mi pui ral tlan te an hum him lain rule putara te pol chuan kok tu ni na in poi soilo mi puite ti thlabarin mi pui an ti hluma ma ni in le lo po luangam lovin an siama mitam tak chu man an ni me kani chiat na le torna na sa tak chu paltlangin ne na puan zar kan la pot phar nge yanga sipai but noya kun tir tuma sual sipai thlop tu khoi muna ompo an tu le fa ta thlengin phor chua an ni yang ti in FR mizo chuan thu chua an siamani